Pu Sominthang Doungel, Political Affairs, Kuki, Inpi, Manipur. Kipamin namite ho ulepate ho pite ho nute ho ule nao loi lo golte ho Koiho chu Kuki hi Kuki te chun gam ine vai le hoilai lai chu igam u ham aputi le ipi ti le tu chen dia hi hor ki chang vai hom na hi chu mang ding ti policy achi pi na pau hi chi chu ai ehin i ho ichen now hi midang gamma cheng hi bovin pule pate ho khanga pana thusim i ho ni het thi masang wa pana in chen now gam tu ni chen gia hi tu pha na lai o hi mi vai hom na nu ya jong le ti pa chu tu ni ni phung dok no mo gen colonial writer mi tam ten le kha anaji in i ho ni ki si do wa gen he chu ha chu khat khat nin abon in kisim nan nang le kisim do zo pun ten he jong le ga het thi dinga Millward 1835 chun hitin anasuni. The Kukis occupied the hill ranges south of the Naga Hills in the north, the upper Chin Wind and the Chin Hills in the east. The hill tracts of Chittagong on the south, while on the west they are bounded by plains of Sylhet and the hills of North Kachar and Atine. Chule Pemberton chun 1853 kum chun Kuki te chen na gam chu gamgi bol ho so hoi te en demarcation of border gamgi chu record na bol kidin. The Kuki territory stretches from the southern borders of Manipur Valley to the northern limit of the province of Arakan in Anasun Kini. DN Majumdar 1944 Kumchun, Kuki House of Waipo Nagamchu Hiti in record and Apol Kini. The Kuki chiefs rule over the country between the Karnapuli River and its main tributary. The Tuilam Pai on the west and the Tiao and Kolodin boundary is roughly a line drawn east and west through the junctions of the Mud and the Kolodin rivers, and their northerly villages are founded on the borders of Silchar district in Dien Majumdarchan. Record Kichita Anasim do in. Hichi British colonial writer Tamta in record Anasim Hanlang Yong le Akichi di said Sir G.A. Grierson, George Abraham Grierson, 1851 to 1941, my Superintendent General Linguistic Survey of India. 1904 kumchun Kuki Waipo Nagamchu Kichita in Hiti in record na Borkin. The territory inhabited by the Kuki tribe extends from the Naga Hills in the north down into the Sandui districts of Burma, from the Mithya River in the east, almost to the Bay of Bengal in the west. It is almost entirely filled up by hills and mountain ridges separated by deep valleys in Alashunine. Chule Durton 1872 Kumchun Descriptive Ethnology of Bengal Government Printing Press, Calcutta, the Lekabu Wachan Hiti in record Kichit and Anaborkine. The Kukis are the neighbors of the Nagas in Assam, and in contiguity with the Maks of Arakan, the hill country occupied by them extends from the valley of the Kolodin, while they touch on the Kumis to the northern Kachar and Manipur in Anasunki. Hichi British colonial writer Hoson Kuki Teche Nating Hangam independent hill country Kitia Banoyan ahead Nachu Kichi Sela recorda Anasimba Hichi record Hochu Tunia Sapau Hethe Sinthe Hoin Tunia Iwoin Isindova Igamu Ainule Pule Pate Ho Nato Kilbol Zelen in Comandan Hochu Tunia Iwoin Hethe Hichi nam mi te hochu pule pa te hochu nam khat hi nawa pathinin asim nam khat hi nawa chu hichi nam mel chi na chu chon na khan ho yo si yong anapi tha a hislai chu zalen ta koi ma chat thani ne noya lo wa hi ko namam hi I hin first world war lain British ho ahungen gam hi aban in ahin lawin I ho ichen naw gam yong chu first world war lai chun ahin pha in Hijachun Ulepate ho Gamsunga Tanina Achu the Ovin Chuting Le Hausa Kibaipuna Atunina ho Amoho Kibai Hopna government chu Asu Mang Piuvin Amoho de Bangtain Vai Anoho Movin Hicho Gamle Go Ho Chu Nele Acham Hatu Chunan Ulepate ho in Gal and a Bolvin Hichu Anglo Kuki War Etivin History hot and tamta akimuin Kuki rebellion
Kuki uprising ti injong akisunin le kaputam pita imuvin. Kumthum 1917 to 1919 akisat tovin phachom khajowin mancha ke ba loji ne le cha la samji chun house ho chu sapte chun anaman ko muvin. Habib Khachu Tungji Jail Burma sector langa Tungji Jail la ko event Habib Khachu India langa jailing ana ko event hichlaya ule party ho athi ho amang ho yo si chu I hon tunin record ini yo ta povin heyong le jela ana so chang ho amin ho hi ban nei chan ka ga sim do no min he amo ho sana in khatna chun pu chingya pau Doungel chief of Aisen kumdi omin pu thukumang au kip chief of Chasat kumthum ahin amo hi tua kan simo hi India langa jail anasu chang ho se hi bin Putin tong hau ki chief of Laizang kumthum pu thuku hen pu pakang kin jong ki he in chief of Hinglik kumthum pu hutin thang ama hi kil hung ti in jong I hevin pu hutin thang sil tho chief of Jampi kumthum pu enjaku korho chief of Thinjol kumthum Ungul ku hau kip chief of Mumbi lon pi iti uche hin ni kuminjong Anglo Kuki War Centenary chu hichalai muna chu ina mangu binai pu health zone hau kip chief of Loibol pu mangkuon hau kip chief of Tingkai pu liu thang hau kip chief of Bobo pu dun kulan sitho chief of Chanjang pu semchung hau kip chief of Ukha amo hozo si kumthum chi British station jela anahen ahi Burma sector langa Tungji jela na su chang ho in sim do inge pu kam zahen hau ki chief of Haileng Jang kumthum pu let kuthang hau ki chief of Photu pu sempulun hau ki chief of Phaisat pu bumul ki gen chief of Tujang pu hau pau hau ki chief of Mulwailu pu tongkulun hau ki chief of Haileng Jang pu nangja pau Lupheng nangja pau ki ti hi hon hichlai chun pu tuki ti no ase evin Eji tuki ti tu simchu kise henang le phat du ding a hin ama he tong hang hau sapu a hin banin pu sun hu pau hau kip chi bok tuition pu let ja hau chong loi chi bok humun nom pu condemn by te chi bok sachi pu jalhun chi bok mul bom he jo jo si hau selin ho British ama ho lam kai na British anado wa gamna go hu na cham hat hu na amo hi pule pati ho hi First World War laya chu jail kum tampi su ana chango ke hin hitabang igam su wa sabte na hung wa ithani na ho ila piu hi jo jo si ji hin hi ji cham hat na ho le igam te ho lung mu kit na the ding lung chu do kit the ding Second World War ahung hi kit phat hin kum som ni zo ti na hi First World War to 1914 to 1918 Second World War to 1945 40 apana 45 to hichi chu kum som ni jo chat na hi Second World War hung ki pan pai ki in hichlai chun British de do na in gam na go chu ting la cham hat naw chu na in Indian National Army anapang group ki bin tam pi in thina na to in tam pi in no pension ahin moving tu chan gi adam na lai pu te ho yang om na lai yin hi igamu chu ahin la hi Second World War la chun apan kom pi ho chun zona ani ta lo ji win hi cha yang chun akin naw na mang kitan agamu chu ananu mu do zu ki ta pu wi ai chule British de hin amo ho sát jing le do jing cham that na cham that de na le gam na go hu na mo ho sát jing do jing hi ji chun ikinung tho do kit na lo diu amo ho do wa ikipat do kit the na lo diu ho men igam ho chu mun chung chu ma anasu hian lu bin 1935 act nojen international boundary set up ane hi in hi ja chun igamu Chin Hills le apal Chin Win langa ho jo se chu 1935 komen British station Burma langa Mars na borta bin chule tua ichen hom na ichen na ho Manipur tua Manipur iti naw gam jo si hi masanga chu kangli pak a hilo le meti le bak ya ki he chu he chi phai cham gam ka neu chat bo hu a hi
hichi thinglhangam ichen the ho jo si Chasat territory, Isan territory, Jampi territory, Jutingle, Layang territory, Kiti Hoyosi, Tinghangam, Manipur, Tinghangam, Pule Pate House, and Nagam Hoyosi to Manipur to Asu Home. Asu Home wa, Hichachu, political agent ho, why hop Nanuya, Anako in, Upper Chin Windangle, Chin Hills Nang Hoyosi to Burma, Gamsunga, Anakai Lugai. Hichu, Eho Inuk Nawa Kibon Hipuin. British then 80 now to ihiu. 1949 kumin Manipur hi India marjala dingin Manipur lengpa Bhut Chandra Singh Amato. Chujingle Minister of State Affairs VP Minan ahiin Prakasa Governor of Assam ahiin Sardar Vallabhbhai Patel Amo hin Shillong muna so 1949 kumin Manipur Merger Agreement to sign and involve in Article 129. It's actually kidokto na nilay win Manipur to Indian Union merge and involve. Ule pati also ananung po win. Ipidingaham a Manipur sunga to takana igamu to ikan pomuwa political agent ho why hop na ay ko iba abana dalbala ko na why hop na ni pachu hitichu India marginal boarding to iho gamyong to loot harding here to Pule party on to anatin one as a daway. Ahilla Galtampi Hindu, Avel Vela Hindu, Ahitawin, Yachun British Station, Achamnovina, Anatongwin, Igamuhi, Tunicanahi, Hichi Igamua, Kido, get hated the Helbia, Hichi Kuki Gam Ahi, Hichaki, but Hichi Ahi hating Tunicanahi, Helo. Hichi line British there, whom must hang. To think that British they part liars. To a su a sugentiu. It's an compinago or hin. See the guy, Pula party or comas, and a fiwa, Igamuaju, and a chengwai. Jihi is melody. Yetun hit about Inamjan tin ho, he should have my own tin in Pula party horton. Kuki National Assembly Kitty, political party had an ashamed to win. Jawaharlal Nehru ko mayong 1960 kumsun Kuki state dadingin memorandum ana pibin Kuki National Assembly political party yung so ana sim to obin aban kinin 1971 kumin Chittagong Hill Tracks langa Kuki te gam ho jo sitsu ani te phalnalubin Indian government in Bangladesh to kinupto na ani in 1971 kumin ikamu de ta tampi Chittagong Hill Tracks itin It's all you say to him Bangladesh Sunga Omtai. Yechun Igamuhi, a tang the British day in Eho Tang the Dio. I left Patsam Hajowin Isopu, Mizo National Front Kitty Hongi Semin, Mizo National Front Hojun. It's a movement in Paduchun, Pule Party Honzo. John Lakan Kibang, Kisan Kat, Nam Kat Ahi. Hi chun ki thu khom ma pan la khom ding nga yin ti ti in MNF ahin tampi apangin tunin dong adam na layong tampi ahat na layong aumin mi tampi yung inachieve ahin la bang sidum te in 1986 kuma hiji MNF le Government of India in soya kai chun mizu accord sign na bol chun e ho in a zaw chu igam ho jo si Lucy Hills to Hiji Holanga Kuki Hill Hojo says Abona integrate bola single administration hat noya homding kia MNF Pule Pate ho Anapang Hochun Mizo Accord sign on ki Borchun victory on Hitawin to him Mizoram State 6 or Min Hojo says 1986 in Dana and Yung Kitawin Tiwang si Takat. Hito ang nang ling wai ta ale gen thi ta yu mu chu ichen hom pi ho win phat gom pomin ahin kila win ichen naw gam ho chu gilo na le khan sit na ne pumin ke ho gam ahi ti a chu na the na dingin him na thalan pan win it's 1950 kuma ki pa na movement ahin pu pau chu house ho lungsunga ki chat la lung thim om thia mi pi lung sunga ki chat na the na dingin khat nin systematic elimination ching thei te en aban banin khat nin in thatowin 1950 ya ki pana
1980s kum phat lang changia pule pate ho na go ho in ala thao chu som thum na gup lang al hingin chule ho som gup na li lang hi 1950 kuma ke pada naga movement hong ki bola ke pada 1980 changia hi ho som gup na li lang hi ane ki sumang ai ai ti chun Nagaland text naga text ati wi ai ipidinga naga text ati ham agama chen ji wa chu naga text ati ham ahi po in e ho agama an cheng wa pule pati ho ko ma si la kai api wa amo ho thani nu ya no mu ahi in gam nei lo hi che ki he lo ahi in hi chi ilha sab now first bol wala ya yung second bol wala ya yung gali hin do hi tabang ki do do thei lo khama hin hoi man lai ta settle socially settle in pa chu amo undue advantage agom ko mahin kilawa he chi movement chu hin bolwa aban abana in thawa tila text pi ho chun ki ho do text nei pi di wa hi an ti wa he chu nam phua text sai ki pi sa wa soi nam phua ai ki kai sa wa he chu wa no ya ki pu wa kagama chen ji wa text ai pi wa hi ati tunin jong hitabang nago ho policy al ha a mancha inam sung wa group a om na lai jin amo ho chun nago ho minin tu hin jong text nam pi sunga a hin dong ji na lai bi dai he chi I het di email chi di we hi nam ti ho ye chun he chi inam gen thi nau hi lung khat le thakhat na idin hom the lo ji u a hi in chu ti lo hi han lam hi le pure pa khanga banga lung ki tu ta hin ko mangjing na lai hu le hitabang thil su ho le bang sin ho hi chan ge hi tu lo di hi ka ti no mi vano ye chun na go ho chun Kuki te hi refugee hi po ti we jo na la na historical facts or hi distort about wa amo ho political interest more so thina ding political aspiration ho active in thina ding a chu thusim ho yong akle aklo wa aji we MPC ho le ka bu ji chu imu di we ye chun history a British colonial right ho le ka ji khat na ni pan sat thina lai lai chu Bible chang hen banga a hen wa ahi lo wa tu simaji hui ga sei dingen refugee 18 na lai ta hi pizia ham tc hudson chun ale ka buji na chu Kuki te hi 1885 kumvela ahi ti le ka bu khat ala ji ka ai aku ti hi ale hechi Colonel Johnston in 1885 kuma Kuki min apha pu masat na pa cho mon be sabola aji wa tu simaji wa cha hindu pan hi naga ga ma hindu he ti wa hi le veote tc hudson chun nago ho chu 1911 kumal umpana le khabu aji akuti hi la kum zakha hindi chat jo wa mo chu I ho ko ma hung chang du ti na hi bo ye chun hi ta bo hi ati lo ai ningkum lang kummasalang chun he chu nasat en NSNI ma hon le khabu chu ahin ji he chu Eastern Mirror Nagaland Post ho a aneki ji in aneki thon in front page Eastern Mirror chun front page hin se na ahin ta da wai Manipur la Shanghai Express local newspaper ho ya akipi nei nge chun pule pa te ho lungsit mana a chen hom pi ho hungjal ki ti ho yong igamu hi kamjong ho yong igamu hi tamenglo ho yong layang pa gam territory hi bo hi okrul ho yong cha sa pa gam ngen si le hi Aisan pagam kiti ho bo hi Zampi pagam he chojong si hi a territory ho demarcation ho yong kichi ta na lai hin tunin choyo si ki sei la phak du di nei ye chun hita bang in historical facts or he distortable wa amo ho in ahilu lu wa bano ya he thena political movement ha bore jo le na la base ki bola political movement ki bol chu lo hin lok ding a hi ti vet sa na hi in a lo hin diu yong ta sa na ong pu nei ye chun he chojong si ban jama chu NSN ho chun muiwa lam kai na 1992 kuma ke pa na 97 kum changia sangwal in thana official record unofficial record uma in tu chan hen ibet wal sang hung wal tan tunin pathin jalin nam lam kai ho ngai lut na di ta ne na le tom ngai na jal chun KIC ho mapui na in kuchlai muna complex muna chun
sung itun do thei ta bin pathi e tham ga win a hi ningkumin Bosnia ka chin a Sarajevo ko pia conference khat Actions for Non-Violence Committee on Actions for Non-Violence kiti khat ho in ko bin loyalty ho kumasa a tribe leader go ti meeting kyo na resource person a hong ho they sa na chung invitation in Bolvin kagachi in Yugoslavia boina news a in a simji bin I ho na ga gar boilai ta yo so ai Kosovo boina ho news a in a bin chule hi Bosnia Herzegovina hi Sarajevo ko pi ho boina ho news in sim hi cho loi chun hita bang thil su ho wano ya mun chung chung dang dang a ho a jong hita bang thil su ho adial su kit na lo na ding ti a action la international NGO hi chini ko a ki khop na ka chi now but chun place of atrocities at even hi chu 13 kilometer at hi chalai mun ho chun mi ho athi ho jo se chu gol kalala aji na lai thi ho jo se chu ka gelin kum som ni langa hita e hoi a thi hoyong ki ji do zo lu lai so nga het ding yong aza da loi ki na lai I pilung thin ine wa I pi hidden agenda I pi thil pha mi kalwala I pi chi na le thip na hen na humu the na ine wa hita bang wa hi iza da ham ti wang kin ka hepu in yong le aza da ho in aji amo wan ki het pen ta win tin Hiroshima le Nagasaki atom bomb kil ha mi thi ho tu ni chan kia asu pi hing na lai cheng ho in jana ne ba ni ko ti ho ani na lai u lo Twin Towers USA ka ma ki su chim na mi thi ho yo min jana nei ta ni na lai ya ken ta lo ba min pa vui ho api wa tu ni chan kia ko ye su mi ma e ho ai kum som ni la nga bu hin lai achung thu yong ki se yong hi lo lai he cho chu he ta banga hi ngai lu tek sa na chu phar khat ting le taw na to a in Christian spirit na chu I pathin ho te ki to a he je chi sa mulim so I su pi ho chu ngai lu na chu I met the lu wa ni ko khat pe chi ni the lu wa le he chlai lai ta chu Christian kai ti diu tu na I to hi pathin thu to ki to lo ki kan lo hil Halloween pathin ta san cha ke chom dan chu hi tu nai tho aso pi ngai lu the lo aso pi gel do the lo ngai lu na bet sa the lo ni ko ni the lo mi hem chun jale nam ka ngai lu e ti di ha na ka ho ni thana ho phat ka mangin nunglut ten ka ho lumin apon he yang be anglo Kuki wal to sim yong ka seyin le ka pu jong ka pen loi le gol public pitchen no ki ho a mass grave event bang wa he non jong na ki bor ba na bor ba le ki ho yong ka hung do no mi ti hung do di we hi I ko wa hi ain mass grave chu tu ni chan ge ki bor hi lai tu ni le se den khat na adolo phana adan ni na adolo phana adan thum na chan ya ikisi bu we enjo ho lim na ma sa ho ko ni mu Hichlai mun ho a chu song pheng len ta ki tun wa marble ai granite ham khat pia cha minu wa sun wa akiwi dan yong chu alim yong chu ji do na lai di bo ibiting ai cho ji itasi ibiting ai cho adi pu iti gam le ko gam tum ki chi ta ini lo lai ji wa ki vai hom na ki chi ta ini lo lai ji wa pu le pa te ho han san na le thusim yong ki hai mil gam ai tai me re ho han san na le thusim bo ichate ho bin lesson a class 1 a ki pat class 10 chan ge history asimu India ko ho literal no ho isimu hi cho chu yon dunia hi cho be kilim bolwa dunia banga hi thusim ho chi sei lo wa survivor victim so akona tu thusim chi ngai lo wa hele kum som nia la noi lang si ho ni ma cha he ta lo chula I thusim chu mang di ta chula hiya chu min I thusim yong kinung pocket na lo na dinga pasal ho 8 thau I thusim yong ai lo lo wa kle klo wa e ji na ka wa I ho ni ki sei phung lo wa I he lo wa la koi ching he ti wang và nuôi những hiện đầu thì tại xây phùng đồ và chút tí lệ igen thì nào thì xem một chút xây đồ vắng thì ngày tại chút tí lệ hết bằng năm gen thì này họ itu xem một gen thì họ xây phùng đồ vào đồ và tu nia political movement rồi chỉ hill thì hiện lại political movement thì họ yêu si
GAM le go dalam na political movement in relation to territory ho yo si hi identity a base ai hi identity pa chu historical identity ai 1956 sa Manipur Tribe Modification Act noya tribe som nilenia ai khen ho kun ipisia bol ham ibidinga Manipur la Kuki ampo ititing ilunghanu ham hichuku me isu mangnau le ka hiji tribe som nileni ho kun Kuki tai lo tribe som nileni ho kun political struggle ibo na wa hi hiji min ho ko ipan sa naw he hilu pichu historical significance historical identity ima cha ani lo ai dunia political struggle ibola hi win so chana dinga political survival la dinga struggle movement changing la hi win is ye chun thadwa struggle ki bot hi lo hi mala jowa struggle ki bot hi lo hi jowa struggle ki bot hi lo hi historical significance identity nei Kuki tai lo wa chu political struggle ibot hi lo Kehin Kuki hi kadi sit na hipon namlam ka hoy Kuki emotional attachment ani ya adi di sit na hipon political struggle mi ti hote ki do hi koi ho de wam kyo Kuki kahi ve ke ho jo kahi ve ke mar ke pai te ke wai phe ke tha do kahi te history azu tha do te chenda record ho yu si chu British colonial writer hon record upon na no hi pure party ho enjoy amini sim do ho jela na du ho chun tha do minute na sat ko bi nahi Kuki mina na sa do hi hija Kuki Inpi Manipur hin identity to compromise ki bot helo de eti chan yong le Kuki to identity compromise ki bot helo Mizo National Front na pule party ho anapana chu condition sim hote MNF hi Kuki yong jaw sa tin Kuki minin pangkho muti ano le Kuki mizo ti tin garsar ho muti tin condition ana sim po bi nahi Tisan khat supi khat hina amin an khum wa pan an la oi ye chon jo kiti pa hi Mizoram cheng mizo kahi ti ho Chin hills langa cheng Chin ho chuting le Manipur le other parts of India are cheng Kuki ti ho jo se cho abon cheng ke ya jo hi vet ya joro hi kisi mai bu hi nei jo kiti Kuki chate in political platform ai no vai le struggle for the dinga homeland dal dinga ki mang thelu ai hin mangjong ki mang thelu central government in Jomi recognize about point ai Jomi Hulmi Amy Chicken kiti ho hi historical identity ai po colloquial expression mai hin amo ho mina hi nam struggle to for thelu hi ya zo Kuki Inpi identity chunga adin nahi kichi ai ye chun pule pate ho nute ho pule naw loi legol intellectual lekha thim tu lai mi yong itam tawin nam ngai lu na yong asang tan Hiji clanis pride prejudices kiti ho phungle chang ki bung khen na ho tribe mina bui na ho he cho he pai ha tin ipi ti le inam mi te Kuki nam mi te ho hin pule pa khanga jalen ta i chen naw kam ho chu tu ne inung lo ki the diu ham ti pa hi zo hi thu pi ten ko yo tin thil dang dang ho hi thil cho min ko yo tin hiji pa hi kilung tu ne ding hi ngai tu tin Hiji kilung to ting leo chen pathin phat thei po nei chen wa he cha po na chu lo hin na yong ini thei di hi ti hi ikinem lal po hi ka ki pa e ke ma phat chan